Ninse yechuiki beru mwanchu muligari choka isigate tunyara ko gotarrago ika anga sora se rodisho embo ekrotreta ne chinsemo go chakira chinsemo chiga chenya koe asenchira yogo sanga amona yo mwanchu muligari bona gukwanira ndonsi ya sobereta se marogoba yabono litukirigari ya Jumatano tariki 12 mutenyo kanu mwaka bwechiri bubere na meronge bere 43 na mange abereka okolekana yasiri bwango chikogo sansamurana na okumanyi buna abalike baito babere bakoyasangire kurase mambi yarenge ntambe ime ya Africa ya muchagose East Africa Ensa Eyemo yabono umarogoba nyirabono na bokondra gotobwati ya gweterensemeli mtandao ensemeli ya Facebook Ndizi TV News Digital na begensemeli ya YouTube na bokotona buna Ndizi TV News ritanganike gima tikatonyora mangana ywa senchira yoko ya chuta. Kera nintege wiki miaka 5. By the time tokole miaka 5 na ikino milioni 10 award. At least kero montanyoro omwana akoreki asoma. Ntogendere gukini okuri ogwechi basari kiro mwaka otebiro mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati. Imekuwa Nyamira County for a bit longer than most of my stations. Not come here to coerce them, but we want to work with them so that we make this place a better place for everybody. Omo commission okuru bisino yogosomo yaba yatogiriye county ya Nyamira na gotebo kubwatira na goikagochie kobororo. Take a shortcut and say waziri amesema. Sometimes huyo waziri hata hawajakutana. Tigago tumekamuleta yaba waziri ya soko bunalichi kotebiro Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Asa yubona mone yanda mange isaranso kenko manya senchira yobo ikiranuri toko bwatanera goitera somo na wimanyeriryo igakoro kwa Joshua Auta litirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mesa ya mangana majensemo yabono marogoba kurwase county ya Kisii naso kumulekera mangana yoko bwatoko wechi basare umurobori bono gendrete okolekana chinsemo na bangeni go bagendrete kokokera umurobiri yo governor we county ya Kisii Paul Simba Arati ni gate birebuna abantu bonsi ane kurwa chinkachita kwe nyara go chakera bana chintakana no baraba tangani konyara ko bwatokirwa chibese cyo maiga yogo sioli gwabene kumurobiri yo Arati ni gate bireo serikali ya county ya Kisii ni go ya bwatokire chi milioni 3 echo chikokonya somurobeli obwogo sira mangana ngite chisemi anase county ya Kisii chinga kecho gukona kurwa sensemo ya ichuni Arati boygo ni government abuna ni gomurobeli bo chikomentwa shiringi chinde chi milioni beraso mwakogocha elibono chibe shiringi chi milioni 5 asate bomuna nse yobora ibwa yana chikone kibuna ngo ikare shiringi chi milioni 10 kilo mwaka anaso konyara gosira mangana ngite chisemi imeye county ya Kisii asekile ward ya chikonyora chibe sicho. Bali mutanyora and mole bakie kura nkomekinde sure bali bakonyo nande to ko naye ekere tamwe yani umwako enarwe te milioni 3 umwako gocha ne milioni 5 ngokoraki nkorwa ati ekere kro mondras maja to ke system im umwako gocha olio tanyor te round ne ras maifwe na yorati gwa ekere bintebi nebya ebito twins kera nintege tuwike miaka 5 by the time tokole miaka 5 na ikino ne milioni 10 award at least kero montanyoro omwana akoreki asoma epare tokorosi embrayatu tigatorosi abana amonge embreta akoreki tatwe igo ndaetemba sabe boli mombo iyo egento gyoka gyatigaira obole mesi botigarete no motu abana baitu na ekra yuwe gagendrete meye bunge ya Nyali bali masaba ni gomoroboli yokolekana chiwodi asamenye bense meye bali kanige tambukire kukyandike 10 buno muri kito Josephat Amisi agotomanya aba kichikora ku ruchigodi nigo banyara ko bagwesokia elikwenyorera chifomu chibasari ekikonyara ko bachikwena nwa no botanirwe county ya Kisii Ewodi ya nege susu morunde chibasari asabanto bali batari kwenyara chintakana na abana bali babwate omweboli oyomo
n'abali babwate abali bali babwate obutaka batanyare gosomia abana gose okonyora kwabo korogoke igo korwa se county government ya Kisii aba MCA 2NCP ntoire chimilioni 3 tokoretera abantu chibasari omwe MC uyu bwe ward ya Gisusu Anthony Kirage nigakira obuteneri bwe county ya Kisii ise ya Simbarati ngambia mono kupatikana umuroberi uyu bwo kwana na chifom kontagete kwakera umugabana ito honorable his excellency Simbarati ambia mono asenge ncho igwebirero bya MCA chibasari chincha kabero okorumayaga igotwa chiteto gaswa abatwa choretu asenge ncho yegira twalieta sabantu togatebi governor goikatwira niege ntogekor kwe basari ase eward ya Nyamasibi yegotoka ime constituency nyali bali masaba omwe musebo igobe ward yo Christopher Nsaga nigagokera umuroberi yo asibo igate boko kanino konge anene ase bali baganetie chifomwe ekyo tukuri rero abantu baja kuyichi chifomu chiye basari no tole togo distribute these forms lakini eno yo kumia abantu kumbe na abange mu bwato kwani abataka na abange baetani na because tu etu form iri bwe me teisa ini because no na abantu gae bali side iri butara bona abanyore nonya nabo abanyarako bagwikirana asomo yegoyo nigo bagokera egetambukero kiokoene kiabuna abana abanyarako bagusirwa ase chisemi lakini mbia mono senda hake mbia mono kero mwemsito gagoteba bona abana bali kitoto obani na bali single parents na bali bande babwato babwato mwibulio yomo bararikira ukwanza nyasaye ngambia mona siga singija babere bagokora asomo gaba unoizo harati no mo chumbo itokoro kwa mandu na Anthony Kirage egendi tokubaira ni mbia mona siga singija baba baisa kubwati mutindo yege miaka yose biga wege corruption yesire yararia Gusii Korengana no MC Anthony Kirage nigatebire eranyarako bakwena na asechi sublocation asabo yokere sublocation nyarako bakonyora chifom emerongo 5 nebere inche na bangire chi sublocation cyane mbwate chi sublocation 14 ekerango bagira chifom cyane riwe yamo kire sublocation go ikanyora chifom 70 Boigo umuroberi onyarako bagokorwa century bwasioku nigo boigo onyarako bagokokerwa nabantu ao umuroberi yo ndikingana bora becenyu yake uisoko bwati no chifomu kire kinga chifomu cyo kibagatane kinga kire lakini abantu nabange otogo saba bali baranyore barabatike banyore abanyore lakini batito tatanyore next time no botogo saba tanyore ama ngana ndo chembu yagenderete nande nare ntire ya mu torochera abasoko tugosiria amangana ali ari corruption yako arang chinga ginchiro kwa konyora abantu nabakubwa rotation yangao ogose constituency yangao baichoreriwa ejenere kumatikoreka na transparent kuripoti gataseni Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterane Josephat Amesi Mbiamuno umurikito Josephat Amesi asorobotirwa centre yoboyikirano gotegera boyigasa mangana rengeto ko bwatako geje basari niko tokomena no murikito Mildred Mumanyi oyibona bakakoletara yego chinsem na sense ward yeri ya ichuni na boyigono chi ward chindeme county ya Kisii asa twale robotiro ko bwatia na so ko bwatako geje basari asa amenyi benseme yoboyigo bari gande kyandiki komyo ko bwatako geje basari gochiase aborokiwa obagendrete na masoma worobotirwa centre yoboyikirano County ya Kisii bono nigo yachakire kwena na chifom chechi basari asekera eward gochia se bali batali kwenyara ase barachikonyora chishiringi chiri bwisato ase abana beche secondary omorobelio oyo ogendrete asekera eward ase litukolia lero ebunge ya nyali bali masaba etatigwa magega ase omugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati atara asayo ilio kwena kiabuna obwasio kuongwa ena kiwabole ase alengena yaiga Ayonya uwacha kuoye basa. Onya uwacha kuoye basa. Omo chio yomo. Toko ubasa ribe. Toko ufomirenga. Ibere kusisa. Yono chega. Oredi ala plano babwati romonto. Obwati tufomirenga. Ibere. Abandi barako. Abantu bamitoto tikatotiye tabie ya okorengera kamansa. Toko so system toko nyore chonsi bereche chonsi chikobora chikoi tiro mwana mubaraka
Akimuwetu umuntu ochandete mono umutake kijoke. Onye to okonyora ancha anyona. Lakini esenge chugora abantu abangi. Ekero twena ndire basa yerero. Bali babo tigara. Motarikonyora. Mheshimiwa, you make sure form ya rosi elieta yomonto ID esimi eskuru na ikrasi umanani gati yechi wadi chirana talera ne wadi ya Masimba amone wadi ya Ichuni eliokora na kiomorobere yo okoreka ase aba MCA benseme yo bate banigo barache kwene kyabuna ondeta yo orache konyora chifomu ibere twarengega kuruchi basari anda mwapya banta bacha so bonge abantu banchire na twaru no mpangiri ori twabugate na bari bari chintakana bwo yato mwebuli yomo bachandegete na buba banyora chibasari ya anda abantu bane bawoke sana toba de 3 million lakini nagaba na tebi na inche na kanyona batebi na mu MCA the next financial budget is 5 million ni gogo na tuwa bagede sisa application bade sisa application chiabu banyora chifomu kolende mbale chifomu chiarema wataria bakabara bekati ya bantange 500 bakeri buwe abo chifomu chiaba chinga sabari kitanyara wikira nyama ngero ye wodi ya nese bali baba tukoko ni pesa ya senti kuliare aso mwako yo kere tuwa sote ya county assembly na mwatu chorete pasa chiare ngoro ilo tuwa chite tukaira na guru asime shara yetu karanga tetra wa ribaga ende bosuntu aroche changamoto ya ngoro asabana wetu kosoma ige kanyare kananga antuare kanyare kanyara pesa nyingi tukarabe ka milioni 3 aba menyete no boleman na baroboti batigiri magega asibagania eserikali gochia kubaligereria mono na kubamenta chibesa icho chichi basari asensemo y'abantu balemafu na barabutiga byaligereri bumono elinde na intumu atoligeri mono tuwabeke rugendo geisaine elinde abana baitu na intubasome ntocha korare gunime aba konyeka kurwa ase okonyora chifomu echo nigo bagokera egetambukire ekyo basa nere na nyorde mbata kabako njondo mukungu otabwati mugaka mbiya mane kegere besengo tikankonere sukio mwana nande to tiga ogendera gotomenda cyabere batuka matambi nyake nenge ntwanye para pasi ibo banta bantu twachandi krese nje uteka abana bakusukuru chinje yakinene baje sukuru chinje kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Mamanye Mbiya muno muri kito Mildred Mamanya sorobochi rwa senchera yobo ikirano bono gotigana na mangana ngita chibasari bono tiga turigereria mangana renge tobolende anase county ya Nyamira oyo kabero bisime county ya Nyamira buno mo county commission bono ni garusi wenseme yo na kurwa senseme ngakere kilibono county ya Nyamira ya nyare omo county commission omoya oyo chakire emeremo benne ni gochinga kechi go kwana maega yugo kole ntunde yoburai igatebere buno gokiro bokorri bwa yemeye county ya Nyamira buno muri kito kurwa nseme yo obumangi agotomanya maga yogokora obukoreri bwaye ase county ya Nyamira asegeka egetambe omo county commissioner we county ya Nyamira Lesima Michael natabokia obukoreri bwaye sincerely speaking nimekuwa Nyamira county for a bit longer than most of my stations. Nimekuwa Borabu nikiwa DCC for 5 years, nikaenda Nakuru 1 year, nikarudi hapa kama county commissioner. Na hiyo wakati yote nimekuwa nikifanya na nyinyi. Asere nelia amenye be county ya Nyamira mbuyo mono asoko mubwatesia na mkanipatia support, enough support. Vitu zingine siwezi sema direct mbele ya cameras, but you have given me exactly what I wanted. So mimi ni kushukuru nyinyi. Sasa nimemaliza nafasi yangu hapa Nyamira. Kama nitarudishwa na wakubwa wangu nitarudi. Kama sitarudishwa nitafanya kwingine na nitafanya hata vizuri hata labda zaidi. Oyo kabeire omo county commissioner we county ya Mandera Onesmus Chata nere oirali bagaliaye buna omo county commissioner omo yewe county ya Nyamira. Na nimepata fursa ya leo kufika Nyamira na nimeweza kukutana na wenzetu wale ambao tunashirikiana nao kwa karibu kuhakikisha kwamba tutapeana huduma ile ambayo ni kamili na ile ambayo inastahili watu ya Nyamira.
asateba obumanyi anyorete karara akorete emirimo ase kaunti ya Nyamira egeka gia kare mochikomokonya ase okugendereria ensemo y'oborendi. Hakuna njia ingine. So I'm not new. Previously I worked in Manga. I was a DC in Manga for quite some time. So at least I have some little knowledge about the environment in this place. And I'm ready and determined to ensure that we better this place. Ateba nachikobwaterana n'ababwatani ao erinde gotingia oborendi ase kaunti ya Nyamira. Members who are here, plus the deputy county commissioners and the members of the public, we must create a very strong partnership in order to ensure that we give the best to the members of the public. I must say that this place it has its own unique challenges. We shall sit down with our members and come up with an operation policy which will identify the major problems, and then from there we look at how to mitigate against those issues. Maiga yogosoigwa abisi komo county commissioner Amayia nigasabire okobwaterana egati abamenyinere elinde gotingia oborendi ase county ya Nyamira kurwasa magacho amanene anyamira gingo reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mbiya muno muri kite Job Maanga saroboti rwa centre y'obekirano kurwase county ya Nyamira gotigana y'umonchu muri gono omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi ni gobona atebire buna serikali ya Kenya Kwanza ni gebegetemere bire isene elikonyara ko ne kibuna nkuru robokorri bo isene go chiasaba Kenya gokona litukolera Musalia Mudavadi ni gamochiri wali bagwe bisana konyara gotumira etali yaba waziri aso konyara kubuna lichiko asenchire tabwenre tini garuro gokuru kugotina gote yabuna bali kirasa serikali nabo gotira sebyumbe byonse bibikubwatira na monestere kale babase ko tumia aba waziri aso koremeremo na century tabwendete igatabire bunago ikobo koryo buyabo kore kanego chia saba Kenya onde bwensi atali kunriwa. We want board to take responsibility, and the theme of my message today was tuachane ama tuepukane na hile hadithi ya kusema waziri amesema. Yeah, there's that famous saying, waziri amesema. So people tend to pass the buck instead of taking decisions in accordance with the law and in accordance with regulations. They take a shortcut and say, waziri amesema. Sometimes huyo waziri hata hawajakutana. Tunaelewana? Lakini wanasema waziri amefanya nini? Amesema. And in the process, certain things then go in the wrong direction. So the message we are saying is that let them be ethical, let them be professional, and let them be guided by the Mwongozo guidelines on matters of state corporations. Chinga kyochiwego Musalia Mudavadi niga tebire buna serikali ya Kenya Kwanza nige guchikolengwa kolengana n'obokoreri aniga gocharitukyo imulyo kamega y'umurebense William Samoei Ruto konyara kubwatse koroboti ruwaye wo mwaka wa 2024 omwaka wa 2022 goikabona asali yabereka wikirani wane serikali Musalia niga tebire buna kolengwa wa Kenya Kwanza na wane serikali ngimani gochikobwatekana asali abaligati gochikirania nali babere bagokora. Yesterday the President of the Republic released the performance contracts results for the years 2021-2022. And this, in a way, is a sequel or continuation of that process. Because when the President spoke, he was very emphatic that he has a contract with the people of Kenya. His performance contract is very rigorous, and he's going to be judged on the basis of the commitments he made when he was leading the campaign, and in turn, he has given all these good men and women an opportunity to be part of his team. So he expects all of us to help him in the delivery of his bottom-up economic transformation agenda. And therefore, we are sharpening our tools, sharpening our skills so that we can be able to do that as we go along.
Na gotigana y'umuwaziri w'oburendweme Kithure Kindiki ni golitukulia robona ikabosibwe bunge elikonyara kwegera igoro y'ebikoro by'obusaria muno busagani hero bigokorekana chinsemo chindeni gochinga kichiboigo anyora chinga gichingo ngwana sokonyara kwegera igoro y'abanyanyimbo gutumeka chinguru gwetania kerengo anasoko bwatoka jimbunde go amasasi asokonyara kubatigira abantu chinkomane chinga kichi obomo bwazimio 1 Kenya bwatokorobekana abantu ni gobatigirtwe chinkoma chintindi kolengana Kithure Kindiki ni gatebere buna inse yobora ibweta gochugwanchira n'abanyanyimbo gotumeka chinguru wetania kerengo na bari bagotumeka chibunduki chia bwasenjere tabonre timba chikwimukire getambokero egetinde. Speaker will do as guided on the first matter on allow me, Mr. Speaker, to say on the issue that was raised on a point of order about tabling statistics on recoveries of livestock. I didn't say I'm carrying the statistics. I said if the House directs, I can table them in the House even by Tuesday. I heard you that way. Yes, you can, Mr. Speaker, I can, if you direct, yes. I can table the statistics of recoveries from the time the operation began. In fact, we can even take it backwards a bit, 2 months before, and these 2 months when there have been an operation, and the recoveries and where and what is remaining. Mr. Speaker, also, I maybe inform the House through you that I am informed that the High Court in Chuka has ruled in favor of the Prosecution Council and in favor of the state to cancel the anticipatory bail on the suspected killers. Mr. Speaker, other than that, let me mention or respond to the other issues quickly. We are strengthening the Independent Police Oversight Authority to supplement the work of the Internal Affairs Unit of the National Police Service to provide an independent arm of the state that can help in dealing with extrajudicial killings. I confirm to the House, Mr. Speaker, and I assure the House and the member for Manyata that all extrajudicial instances of extrajudicial killings are actively under investigation, and the policy of this administration is zero tolerance on extrajudicial killings. The police officers are being informed accordingly that we shall not protect any officer who misuses their firearm to kill people other than what the law provides on the use of lethal force in law enforcement. Honorable Speaker, with regard, and that includes the issue around the killing in Kianjokoma. Na boigo munchumurigero bono ensemelia yoko igerama mnyoke manyakanete buna keberesa atletiki kambanga deshinsemo chirichire chinene mono anena sorogongo rwanyanza ichibono chigosokia aba mnyokia bange wekisemo chirichia nationals na boigo international kolende kolengana nenseme yuna boigo ni skuru ya keberesa nigo bateruna serikali nyanya gosoime asoko nyara kobasira buno mulikito ndemo Steven agotomanya. Aiga na sekambia chimbero secondary ya St Peters Keveresi Bomachoge asekati abamnyoki baba bange bagendrete kwyarigania bosibwe chimbero cha Afrika abamnyoki nse miaka 15 abo barairurukia bendera ya Kenya imealusaka Zambia. Nikakimbia 800 meters. Climate ilikuwa mbaya, lakini nilijitahidi nikakaa namba 2. Sasa tunaelekea Zambia Lusaka. Hii ndio mara yangu ya kwanza kwenda Lusaka. Kwangu mimi nataka nikienda Zambia nikae namba 1. Ndio nikuje na gold. Lakini tulijaribu tukapitiza time yenye walikuwa wameweka. Sasa tena tunataka train tukienda Lusaka Zambia, nataka kukaa namba 1 nikuje na gold Kenya. Kando na abamnyoki aba nigongonyora abamnyoki banda se skuru bakwyarigania chimbero che secondary ekerengo kia nationals chiariganiria nsemo ya Hill School wa Singishu omotienyi oyo Kena bete namba 2 na agogete mono anikingwa nationals na ndementa mono mbe namba 1 yande East Africa chingongo chiangira kirintu na tukwande training twatemete kero muntagateke position ngiye kumuira nationals. Na ningwira ni coach itoke Beres Charles unongambia mon asoko twe training yisaini piangwira ni principal of school itombia mon asoko tokonya endagira ni training yisaini nigongkwererwa buna kwarigania aboroki gwa basichimbero negetire kenene ekinga kiendege kwengera aboroki babo noboteneri bwe skuru
they need the manpower, like they need a matron, they'll need a nurse, they'll need their coach is a desperate case because he has run these things from his own pocket. So probably if somebody could take care of this personnel, give them a bit of food when they're out there. Like these children, when they close school, they don't go home, they go to camp. Now we have to limit the numbers because the school resources are also limited. We are a small school. Hatupati usaidizi yote kutoka kwa county government, national government. Tumejaribu kufikia governor wetu kupitia kwa CEC wake wa sports na chief officer sports, but kufikia saizi hatupati yote. Na Kenya imesema kila mwanafunzi awe na awe na passport yake ili awe ana travel nayo, ambayo inahitaji 650. Wako watatu, hatuna vile tunaweza fanya. Nonye serikali ya kaunti ya Kisii kegendete kubeke miroberia chisukuru chiebiegwa ne chigosori keberesini gegenete eise gosiru ne serikali na bekorera abana abange korwa Gusii ase kambi yaye. Kitu ya pili, mwanariadha anahitaji vyakula special in a way ambavyo tukawapea githeri yetu hapa kukompiti vizuri huwa ni shida kidogo. Na wana abana bamyogete bono primary chisimine chinyinge bang'akeire tonyo eri bage skuru au tonyo eri baga skuru au asamana talents togendere kubwaterana abaminta simwegwete tuo magoro nande tomento umuki unoyo minta simbarati ne timu yaye to support yekena kigento gyoka getigarete Gusii yao kibwate amatunda sensemo ya talent simbu ya mono. Aiga na se kambi ya keberesi training camp gatechi kambi chenge immense ya Kenya kurwaiga siriro baria Gusii yasokiria abana babinyokire bya se chimbero au na kwena kivuna nyere gosokia babinyoki bene banyarire ko baba kwirukia bendera yensemo ya Gusii, ebendera yensemo ya Nyanza, ebendera yensemo ya Kenya, ebendera yensemo ya East Africa se chimbero au asibono kuboli kwabo nogo sirwetere byombe au amone serikali ya county ya Kisii kwena kivuna ikambi yasokiria abana abage kwena mabaga bene ya abana kunyara goikere byo yabo chimbero yanyarire gusiru kwene kibuna nenyare kwana namabaga asa abana abange ko reporter ya Ndizi TV ko rwensema keberesi training camp county ya Kisii eretariane Ndemo Steven Bijamono muri Ndemo Steven kuruke beresi ngagetana nona eno cha umuminyo kibwango igase yogendrete ko karago ikirabu nongo ya kromosu mari mangana majya senchere yobo ikirano ko bwatikana ne biro tigatomera ne isatu cyabo tukirsanga mangana gukona mango ritore ko bwaterana rego tirasomo wemanyiryo igakuruko Joshua Auta kero kuri Petro nira mokeira haine kibi cyamo neliyo gicha wikere asenchere enkera no mitandao Facebook Ndizi TV News Digital na wagensemeli ya YouTube na Ndizi TV